Makade muri Zimbabwe usana zvekare pano pativenyu patikupanya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Tine nyaya iri kutaurwa nemusikana uyu amene kuti mimi munobvumirana nayo here. Tisati taura nyaya ndinokurudzira kuti vatsvagare masubscribe motinawo notification bell. Mamiriro akaita nyaya ndeyekudaiso. Tine mbudzi interchange yakavhurwa manje inonzi trababalas. Pane zvinhu zvakawanda zvatiri kushamisika zvisipo. Naizvozvo tinogara tichitaura nyaya yekuti mari dzinenge dzichishandiswa, mari dzichibiwa neZANU-PF vanonga chinyarara. Izvozvo tikatarisa hapana provision for pedestrians and cyclists, hapana maposta kana zvikwangwani zvespeed limit. Vanhu vari kutokombeta nemotokari kufamba paTrababalas. Zvinova zviri zvinhu zvekuti isu tikushaya kuti kuipembedza kwavari kuita vari kuipembedza kusvika papi. Ipo pachiratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvakapinda, but isusu tichitaura kuti munyika makabuda 88 million kuti pavakwe chinhu chakafanana nechocho. Saka handakuenda kwakawanda kwandakuenda. Nyaya yavepo ndeyekuti ndakukupai struggle. Monzwa kuti struggle iri kutaura kuti chii, muzotudzawo zvamunofunga. Thank you nekuteerera kwenyu. Comrades and friends, how are you? This is Saori here. Just hope this message finds you well. Now, I would like to advise people to go and watch the interview between Trevor Ngube as he was interviewing Ostalos Siziba. Unfortunately, disadvantage politics we look at it along tribal lines. Something which is very wrong, because honestly, I would expect a person like Ostalos to play much of a key role. He spoke a lot of sense. Why do I respect the guy? He admits that as an opposition party, there are areas where they aid. Unlike Chamisa, I don't care what people think. Whether people, because you love Nelson Chamisa too much, when he's wrong, I find it to call out, there it's wrong. I'm ZANU-PF and I'm one of the few people in this revolution who day and night mention the importance of Nelson Chamisa. But as long as we don't remind him to stand for the people and not act like he owns opposition politics, as if he did not inherit the fame which he has from Morgan Tsvangirai, then that will be a biggest mistake of the century. So Nelson Chamisa has his own flaws, which he does not want to admit. I would talk more than twice and still say as if he were both. But still, you'll find him getting into something only to complain over the same things. Election. Then people tell him, ask him questions. Why did you get into the election? Then still he blames people. When people say, that is why he's doing things like this. Nelson Chamisa is not a god, and he must not polarize opposition politics in Zimbabwe. Ostalos admits there are certain things that we need to do, and he tries to align the expectations of the people and the vision that they stand for as opposition people. Something which I allude to, why all of the things which these people want, they are there to make Zimbabwe great. They represent a certain constituents of people, and it will be mere stupidity to ignore the big number which the opposition represents. Mind you, these people have got 2 million people plus. Pandruti Chamisa arguita chidofo, and he has to be called out. He acts as if he doesn't want politics. Chida. Yet arguzi alaina, so that he becomes the biggest beneficiary when this thing comes through. We all know Nelson Chamisa wants a stake in the National Transitional Authority which is coming. We all know he's busy assembling his team, even though he's not telling other people. But why must he not act now? He must start acting. Hatigoni uti because inini kumashurogo, I was receiving persecution. Ndai. Aiwa, this is a new chapter. This is a revolution. How go nusuka usharot inini kumashurogo ndakamboda.
Every new day has got its own expectations. Every new challenge has got its own expectations. And that's how we move. The guy must sober up and start acting. People are not happy. He's lost confidence. People have lost confidence in the guy. This is why I will always tell you that Winky Deer up in our election, Nasna Nelson Chamisa anodyiwa left, right, and center. Madyirwa anoitwa ED. No madyirwa anoitwa Nelson Chamisa na Winky Deer. So ngativei vanhu vekuti tikaudzana tinoteererana, especially on things that need attention on how we move, so that at least tinokwanisa kukunda murevolution yatinenge tichipusha. We're saying these things because we value him. Dai tisina basa naye would not talk about it. So when we raise out issues where the guy needs to fix, it's not like we are criticizing the guy. We know that he stands to benefit also. Therefore, he has to work like everybody else. Dai Mnangagwa ari kuti inini ndakarwawo hondo pangu ndakaita vamwe chimboitai. Zvese zvaachivwa naMnangagwa aida kuzviita ndiani? So Nelson Chamisa hana right yekuti inini pangu ndakamboitawo. Vamwe therefore ngawaita. He's not like any other person. And we are all in agreement that he's not an ordinary person. He's a key figure who will contribute greatly in this whole matrix. And you see, General Chiwenga, nyika ino vachaitonga, no two ways about it. This is not up for debate. He can do it without Nelson Chamisa. That's not a secret. We all know that. But mukaona a person like Mnangagwa vachitaura kuti Nelson, uyatibatirana pamwe chete tisunde ngoro iyi. With the genuineness with which Mnangagwa has, there is no way yekuti anoti Nelson azosunda chinhu tachibata, then obati Nelson, you are not getting anything. This is a platform whereby as a nation we are resetting the whole matrix. We are starting afresh as a nation with an inclusive approach. Whether you're opposition, whether you're ZANU-PF, we just want everyone on board so that we can start building this country. But umwe munhu anenge achidecide hake kunyarara. A week before chinhu chanaka mozoona munhu akutanga kutaura zvilanguage zvake zvekupenga. Ndo zvatisiri kuda kutolereta izvozvo. Munhu paanenge agona tinotosimbisa. That's why tinotaura kuti Ostalos ma-efforts anenge achiisa, they are not sleeping, those people, tweeting day and night. Things need to be fixed in this country. Speaking out against corruption. That's what we want. Vanhu vemachechi futi matiregerera. You need to do something. Manyarara amakaita. Tauzoita meeting ye-NTA yekuti toona kuti chinhu tochimisa sei. Ndo pamunoda kunyepera kuzobudikira. Muchinyepera kutaura kuti in the prophetic God is anointing. Go to hell. My foot. Lastly, you want to come with your nonsense. Makuda benefit up. So that is zviminamato zvamunozoita pama-government events. Motanga kugurirwa ma2,000-3,000 engoonesiya munamato. Mozonyepa kuti anenge apinda uchaabudira moti, we knew already God had spoken to us kuti mazodzwa. Yet izvizvi you are busy. Makanyarara and quiet. Praising Zvigananda. We don't want that. We're all Zimbabweans. Everyone has to play a role. Civic organizations. Everyone, let's play a role. Panenge kuvafundisi uko matiregererawo. Makuzotextwa, makuzotanga unzi bhadharai tax, musazoshora. Because nothing comes for free. You can't just expect to enjoy and live nice. Pahondo dzine dzichirwiwa navamwe vanhu. Aiwa, kana takaputisiswa navarungu vachikoloniza nyika nebhaibheri hatirambi tichipusazve. Mwari totomuda totonamata zvisingaiti, but too much of everything is toxic. We need to balance things. Ngwarai nguva nekuti mazuva akaipa. We know how to behave. We know what to do. Kana iri nguva yekunamata tonamata. Kana iri nguva yekuti tirwe masvingo eJeriko adonhe pasi, toita zvinhu tese, tomakomberedza tese, owira pasi, topinda muKenani, handizvere?